Ülke sporda hengeratçiler Respublikadan targana olarak voleybolu taptaçılar. Bugünden Aksini Sürdeki Künütten Sakar Respublikası'nın voleybolga Federasyonun Kubog'un Küraktehiyete sağlanlar. Bıyılgı Küraktehiyege Respublika reytingi ve köndürüyütünden 10 küçük komandalar gelen kıttallar. Voleybol Federasyonun Kubog'a anbastan 1995 yıllığa Voleybol Federasyonun Ministeriyle Apanası Pavlos Kirill'in onunla Toloratçı direktörü Alexander Petrovich Keremyasov Toğullahenlerinden Kilertariyilerinden anbastan ıdılığıza 1995 yıllığa Respublika'yı bastın spordan duvarıha kıyı biyen salıgar anan tutulun kilbit salıgar begi bu voleybolga Respublika'ya gar samay olğan kürek teyibitlerle biter. Onda kalan oynayıptıra Lenskay, Deputatskay, Mirnay komandalara ona oçolorga küçük tükülü hijyer voleybol saydıtın toğugar ülelabit asosiasiya sakava komandaları kıtıbıttıra. Büyüğü oynayular bu iki plaşakalan sağlanarlar. Bilgin bu heykörü o Usaldan ona Yakutsk'a korat komandaların. Ügüz Karaçiler oynayıcıları bilettiğit Usalda komandası falan çalarsa ona bastakı oskotunurlar. Nikolay Aklopkov Küçük Okşut'un blokta защиты kayın olmadı. Usaldanlar falan çalırlar. Nikolay Niyuktroyev onu yokken ikisi falan çatası oldu. Avukka vardı. Korat komandasından oynadığı Yegor gol koruyor pada çalata. Bu rozıgrıştımıgıdan Usalda komandada, Korat komandada 2 söz götürmüyorlar. 2 bilgi var aksan. Korat komandada 100 açık otururlar. Yegor Gulukharyov Görəxan Padaçatın Usaldanlar kayın olmadılar. Ondan 400 açık oldular. Süs bütün tümüger koratlar 5 bilgi oldu olarak sana. Padaça Usaldanlarga kör. Padaçalar onun üstüne verecek. Oynadıkçı Usaldanlarga. Aksanı 3-5'te oldular Usaldanlar. Nurgustan Kirvar Sahapkin ese padaçalır.
Usaldan küstə buluğa Aksanı köz beskan orada. Ama yok hem padaşa avukka var da onun Korat komandasının bir lideri Vladimir Sidorov padaşağa dağıstı. Anatoly Tatayev setke asiste. Onun Aksan 5-6'a Usaldan panaşılır. Sırsırda bastaki oyuncu olan komandalar çite hukta likler, üçüye oyuncunu taharı likler. Aksan ağız 5'ke Korat indiki hiccar. Aksan 6 ağızka valla. Nikolay Oxlovka padaşalır Usaldanlarga. Bu üst bulaşaka oyunu hüccalar. Ondan bastaki bulaşaka bilgin Tattı komandata ona amma kişi hüccalar. Killerga Aksan bilgin amma tuhatır sette beske emiye bastaki partiya. Korat komandata hüccavçı rozıgırıhın orada pastaçı Igor Gulukharyov Washington Falini bloga huaqta harda. Şey oynatu bolla. Korat komandata on ağızka orada. Korat komandatıgar Begi Respublika bit 200 oynaçılara bağlar. Ol kurduk. Vasiliy Tumfali, Vladimir Sidorov kurduk. Dальний Восток 2 призердері bağlar. Bu Дальний Восток'ta bir komanda var. Üstümden oynayan bu 2 mesele takkan durur. Edinge komandata. Bu kendiki yollarda sitehli ve tak sitehi. Usaldanlar Aksanı soğuk soğuğuna ordular. Vasiliy Tumfali net Peter'e yoksutundan komandatör Rıskı Allah 11 toğuşka orada. Bastaki bulaşakağa Tatta ona amma oynuyor. Ammalar sette uanga indiki heller. Mebete silah kişi bulur. Tatta ona amma komandalarga bet eder olatlar bağlar. Быйыл сас Дальний Восток зонатыгар Россия спартакиадатыгар үһүс месте таксыбыт республикабы командатын составыгар ойнур болаттар. Бу татты командатыр баллар.
Amma команда тигәр әмия amma o спортивный школатын бит олаттары муннан ойны тахыялар бәйләрен итилләчләрен татталар әмия барта бәйләрен итилләчләре итеннән бихи улустар бу турыяннар бу o спортивный школаларын тренерден үлеләре көчтөр. Волейбол историясын туынан кырытык актана хардакка бияка волейбол сүйүрбәһе сыллар оттолоруттан хака хергер тәнием бар бута 30 сыллар сагаланыларгар мастакыларгар орионнарга эме төһердерге тарганан бар буттара ону архив документтары керелилер бастакы улухан күрәктеһи 1935 yıllığa kürekteş kitara 35 yıllığa sakasıdır bütün sakasıdır iki Spartakiyadadır onu kürekteyi günden bilbide olunna aldanga ölüyokmağa onu bu Yakutskayga eme kürekteyiler bolarlar ete Vladimir Sidorov Tergılı olaq deviatka tüheren, padachатын tüheren aksanı 16-13 orada. Aksan 17-13 bolla. Bu salda komandada Görkan padaşalar köyün o bakka köyün oynuyutun terimmete Oynuş o nağsaqsanga usaldan sınyalanılla Saka herger bastaka hıllardan bu Kin herge Yakutskayga voleybol haydita küçka var buta olihin bastaka kürektehilerge Yakutskay Aldan komandaları iniki bolarlar ete ondan 1937 yıllığa tüherin voleybolistlara kirenler komandalara kirenler kıttı buttara 37 yıllığa Spartakiyada manna amma tatta Ben hala Usaldan gelenler kıttı buttara ondan seri kennetten Odduk küskün haydını bu voleybol ammaga Usaldan'a ılbıta iti bihani sıllar bastakılı hıllargar Usaldan ona amma komandalara Respublika prizörlerinden bolduklara Erdoğan komandalara ona oğullarga eme iti uluslar komandalara eme indiki gönge hayallarca Yakutskayga güveremet töherini çattara doydulara takan voleybolu da kengis targap buttara Oyunu bütörtünün aksanı sürbe 10 tökkan ordular Yakutskay korat bastıkı partiyaga Usaldan komandada bu padaşanılığa priyomgen nimaga Kudan ırgatta Olhen kayın Aynutun kayın teribet iki oksuları kayın kadar betler
Aksan Sülbekki Vontökka valla. Komandalar zamiyana ortaatlar. Usaldan padaşanıların kayın urbat. Ondan Yakutsk'a Sülbeyi Vontökka oldu. Bastaki bulaşaka erişilik işi bolatırar. Tatta bolatıra 15 Vontökka oldu Raksanı. Usaldan narka müskenige var Allah. Yakutsk'a korat. Önce taçta gol yok. Atakalır golatların aras kombinasyonu oran. Köy rozarız kadar. Bastaki partiye tümüktenine Yakutsk'a korat komandatın Tohder bolla. Aksan 15 Sülbe 5 15'ke bolla. Bastaki plashakaga tatta volatlara Aksanı olurtanlar 15'ke oranlar ammalar sınjalangılılar. Erişilik işi boluturur. Tattalar trenerlere Ivan Gerasimovich Turnin bu volatların beyte olak iyiden takayan taharda. Bu volatlarından kine oğlarga Respublika çempiyonu bolahıcı bittara ona Dalya Vostok'a baranlar beylerin sağsılı aktargar eme baran oynahıcı bittara Dalya Vostok'a bastırıhin Kuraktihiga ona kötürmäçik tübügünen eme Serebrenny mäçten Rusya Kuraktihiger baranlar kıttahıcı bittara. Üst bulaşaka ikiz partiye sağlanına komandalar tağıstılar. Yakutsk'a komandata basığı partiyanı olla. Aksan 1-0'ga. Yakutsk'a komandatan Pyotr Pistrikov cahayar. Şimdi komandatan volatlara ügüstere oputtağ Respublika Dalya Vostok Kuraktihiger elbette kıtıbıt olatlar. Usaldan komandatan Semyon'a koyamap trenerdir. Bu komandaga Usaldan beytin itillaşçıların tahanan bana eder olatlar kirem bir bitire. Usaldanlarga manna liberenden Okuta oynaçı Respublika Kastıgılar şampiyonu Stepan Predesikov libere bolan oynuyor.
Подачаға Николай Неустроев тағыста. Усть-Алдандар ақсаны кебейге ордылар. Центральный блокирующий 12 номерде Усть-Алдан ола грамотный блогы тұроран өшкі оғалбыта. Білген Усть-Алдан 3 өшкөтін олла, 3-1-ге болла. Командатын дойгуровшыға Владимир Сидоров грамотнайды қоқсын блок ауыда ұста. Ақсан 2-ке болды. Якутск командада эме подачатынан ақсаны 4-2 орды. Ақсан 5-2 болды. Усть-Алдан центральный блокирующий 12 номерде Григорий Тимофеев подачалата. Усть-Алдандар Никита қаллары 6-2 болды. Якутск көрет подачаны кайын баққа Усть-Алдандар хәтті төкен олды орақсаны. Отон бастығы площадкаға бастығы партияны бүтәйкі таттылар кайдылар. Ақсандара 3-5-1-ге үндіға решиля кеші болла. Білген 2 партиялар халыныға. Якутск командада ақсаны хәтті орда подачалыр Анатолий Татаев. Усть-Алдандар подачаға Алексей Готовцевы келдерділер. Ақсан ағыз сәттіға Усть-Алдан бір өскөннің көйен ехер.
Uсть-Алдан блогуттан мәчік ауыққа барды. Онан ақсан тәңнесті ағыс-ағысқа болла. Якутск көрат үшей блогу тұрыран командасы нинеке тағарда 9 ағысқа болла. Ақсан тәңдешті 9-9-қа. Усть-Алданларға семен атласап дойгылапсығынан кейді. Якутскайдар ақсаны 19-қа ордылар. Билерге күрдік белгі ғылға Усть-Алданға барауға сақа әрін народтарын спартакиадата ұйтылар. Онда волейбол бір сүрін көріңінен кейрер. Бұл командалар бары онда путевкаларға білімдерін ағалабыттыра ұратта. Онан бұл бейі күрақта ебет кейлерге бәлемдерін bir etaba olar. Кәнеке кесілға бұл пандемия тұран спортсмендерға, тренерлерге, үлелердерге жүзді күчімағандары өскетті. Күрақтейілер, жарықтар, бобулланлар, спортсмендар білімді нелерге оқсуыны орды. Онан командалар мантанынне білімді нелерін олақ күйдіқтірін ада. Білерді күрдік, меге волейбол бұд. Қандық бары күрақтейлерге хүрдіқ жон сеңәрейден олар. Спартакиадалар, спортивный ойнуылар әтергілі самай көрәтші кәлән көрә сәргер күрақтейді көбілділер волейбол. Сақа әргер волейбол сайдыйтын тауғаны сылларға сақаба тәрелейті ұлақанар олы бұта. Бұл сақаба үлетігер ұлған қалатын келдер бет. Беге сақаба бастықы президенті Александр Петрович керемәсап ұлған үтіліқ. Кені аңырда сақабары интерегінен үлләбәті кені республика волейбол сайдыдығар волейбол кен араңаны қабарығар массабай болуытыр күрдіқ кен далағынақ үләні оңыр бұда. Үте сылларға, тоғуғаны сыллар хағаланыларғар онна сақа волейболистара Россия төтін херен онна профсоюзтарын күрақта херергер балайды әлбақты күттіңіл бұттара. Ол күттіңілі волейбол сайдыдығар волейболистар бұд, мастерстволары жүрігер тренердер профессиональный тағанара үдәхілер ұлғанар олы бұта.
Bütünde begi oçatağı sport ministrinin Solbiyatçı Урожай общества представителя Прокофьевич готовцев Россия онна зона күрәктәһиләр командалары үтүдә беге волаттар буттаны кыргыттар буттаны Россия командаларын кытта бурубуларга көк берди. Аксамыт 17-14-ка Якутскай Инники баран яһар. Usaldan atakatıgar emetsiyonu orada avuk koksan demişler. Falan aksan o naga son kökke valla. Yakutsk'a tuhadı. Usaldan komandata sınyalanılla. 14-19 aksanға Usaldanlar sınyalanırlar. Бастакы площадкага эме бастакы партия курдук бетери силак киши болу турар. Амма уна таатта бир-бирге сет агы сеттага билген таатта бет кыратып чорбойн яр. Kündük öğrenciler, isterçiler bu oyuncuları bugün ben Sırdatal Orov'un Yakıp Hipsep töhe kallarından, töhe hatırından eyaka kapsan bilhinler hatırın Anatoly Tatayev Soğutak bloğundan tutta onda müteheger Yakutska'da atakaları tavallı vakka Usaldan Oçkolla onda 15 sürbağa Usaldan pataşalı. Aksan 16 hülba valla. Grigori Timofeyev Usaldan padaş alır. Padaş atan Oçkolla. Yakutsk'a komandasının treneri Pisirkov hülbe 17 aksan'a Бастакы сыняланған олар. Бастакы площадкаға ойнуыт күрдағары силах амма татта ақсан 10-10-ға. Быйылгы күрәктәйбит кыламна хужетнан республикабыт бир опытак судьята волейбол федерациятын судьялар коллегияларын представителе Гаврилев Константин Дмитриевич Халаян судьяларыны үтәһәдер кыламна секретарынан эме опытта судья Виктория Назарова билели. Аксан шүлбе бир оны аска болла Якутскай туатылар.
Якутскайдерга подачаға Михаил Николаев подачаға тағыста. Кене Сапастан таққан подачаға. Подачалата. Усть-Алдандар подачаны сөйдік ұландар түрген ойнуны көтеренler үйіз кемердақ центральный бұл көрінсей оқсан өшкі оғалылар. Ақсан 19 сүйді бірге. Тунфали, дайгуропсик Тунфали Якутскай корат команда тер оқсутунан Ашко алла шүрбекки 19-ка валла. Владимир Сидоров кистиеттен хайда. Усть-Алдан алла Тунфали блогу тоғы хайда өсі төгіл хайын, блог аут хайын командатыр шүрбейіз өчкені алла. Усть-Алдан командада 2 сенялаңын алла. 19 шүрбейіз ақсаңға Усть-Алдан 2 сенялаңын. Бастықы площадкаға татта 14-11-ге 2 партияны olan eğer Basıqı plashaka amma 12-13 orada. Sınyalan bitti. Bu üst plashaka Yakutsk'tan Pyotr Andreyev panaş alır. Aksan şülbe şülbe valla. Usaldanlar padaşanı köylerge hanandılar. Sonra Semyona koyuma padaşağı dağısta. 11 sömürde. Kaydır oksulara avukka valla. Ondan aksan şülbe 1, şülbe 2 valla. Yani Müdehek rozıgrıstara Vasiliy Tunfali bet Fiteredik oksan, blok out oksan komandatın şülbe 4, şülbe 1'ge taardı. Onda beyte palaş alır. Uсть-Алдандар padaşını köydik olanlar Semyon Atlasov oksutundan aksanı şülbekki hübet yokan ordular. Vladimir Sidorov beyde höbülür oksutun oran aksanı şülbe 5, şülbe 2 oran Yakutsk'da 2 partiyanı kaydılar. Bastıkı plashaka aksan 15-16'ka ammalar 16-16'ka ordular. Tenki şivola durar.
Amma komandada Respublikavıt bir biller ütülük trener Alexander Romanov şöylerinden oyunu beylerin tuhaları uları tahtırlar. Aksan da mekirdak balahınya bolanıllah Aksan 17-19'ka ammalar tahtaları siterge juluhallar amma padaşalır ammalar kırılaktık padaşalarına avukka hayırdır Süzbe bu hatta valla bastakı Koşatka Tаттинский. Yüz postaka yüz parça salınları durur. Bilgin parçalar tüyüklerinden iki nuga Yakutsk'a kayan yer. Bastaki bulaşaka 19 sütbe bilge amma pataşalır. Usaldanlar padaşalatlar. Sibon atlasap. Usaldanlar oynataçıların uları pıttar. Kırgızistan kirbaşapkın ondur. Simona koyumap kirbit. Usaldan atakata tavullavada onun Yakutsk'ta raksanı ikkin uga ondular. Padaşaga Yegor gulqırıyor. Aksan 1-2'ye bolla. Usaldan padaşalır. Simona koyuma. Yakutsk'a 3-1'ge Aksan'ı orada. Bastaki bulaşaka Tatta süzbütüt 19'ka padaşalır. Bastaki bulaşaka ikiz partiye tümüktenine Tatta ikiz partiyanın olla onda
Olsa aksanı 2 ulga oldu. Yakutsk komandada 100 başaka padaşalır. Anatoly Tatayev. Usaldanlar 3 rozörgü sonranlar aksanı 3 tükkan oldular. Aksan 500'ke. Yakutsk'da padaşandan aksana 600'ke oldular. Быйылгы күрәктәбит барыта Роспотребнадзор регламентынан хачактагынак болар. Oynaçılar, судьялар, şeriatçılar bары QR kodundan bu күрәктәбигә кирәләр. Күрәктәбит Kıraççıda vakıtırlar. Göt gün üstada bu kıraktihine массовый спорт, физкультура управлениесен YouTube kanallar kördürüyor büt. Opsaya uan komanda gittar. Uan komanda 2 grupından raksanlar. Olan bu gruppalarga oyuncuları 2 palaşakından ütabıt. Olan YouTube kanalga 2 oyuncu tenge ıtıllarından bir oyuncusunu gönderebilir. Onda başka plaşaka oyuncunu yakabildiğinleri duruklut. Yakutsk'a küçük blogundan aksanı 95 oldu. Bu oyuncu kendisinden bu üst plaşaka üniversitet ona gorda yolu komandası taksıktara. Ondan başka plaşaka bu ammalar ona tahtalar oyuncuların kendisinden Çurapçılığın ona Олимп волейболны klub komandasının olatara taksıktara. Biyaha bilingi kemge Respublikadan manlık Олимптен юридический волейбольный клуб соғытық. Bu klubu волейбол энтузиаха фаната Александр Дмитриевич Ларионов teribide. Bu bastaki kulüp futbollar beyte şottaq beyte hazır şotta kurduk beyte ümül kaçıtın beyte bunlar sponsorstva ona aras öngölleri oğurluğundan beytin yahalar. Yakutsk komandada 17'te 12 orada aksanı 12 hatta orada 100 partiyaga
быйылгы Кубок бихене Саха Республикатын физическая культура вона спортка үтелях үләйті Сахаба бастығы президиена волейбол сайдытыр түнкен үтелях Александр Петрович Керемәсәп быйыл түрәбіті 6-15 сылығыр ананар бұл күрәқтегі бет беге волейбол федерацияда спорт министерстветі öyle toğla hütlen teredivit Alexander Petrovich bu übüleyne beletahiniger kuraktehini tahanan harsın aksini sürbüyüz günüyer 11 çastan beçet yetiger Tegurgos solutulluğa Tegurgos solbut sürün tematlan voleybol saydıtın voleybol Respublika masavay sport saydıtır rolun toğunan kapsati yakbet manna kıttınılıqtara sport ministeriyetten urut Toğuanı sıllarga sahaba tarelliyker rollaq спортивный үләйттер, общественниктер, тренердер кытылақ кылдыга. Төгөрүгө собут эме онлайн быһытынан, букыс быһытынан эме ытылдыга. Онно ите тақсыбыт биллеринен онно сылкатна киреңгит көрөкөтүн сөп асын сүлбү 3 жылага 11 частан мечат жетигер төгүрүк остол утулар. Төгүрүк остол кемигер Александр Петрович үлетен билихиндерер Александр Петрович Бигетов Балта Яна Петровна Керемесова Хомуян Орбут буклетін білгендер екпет ол презентацияда болуға. Ақсамыт 13-16-ға Усть-Алдан подачалыр. Ondan baştaki plashakağa ammalar olaq 3 partiyaga turunan oyunu hücallar. Aksan ağız üskü amma indiki her. Usaldan koratları telak battaniyer 15 16 valla. Yakutsk'a 17-15 aksanga padaşalır. Padaşaların süyen kebeğenler aksan 16 vahettağa Semyon Atlasap padaşalır. Bastaki plashaka amma aksanı 13 orada indiki her
Владимир Сидоров Кюстаақсутан ақсанын он ағыс уәттен оран Якутскай кірдік чарбайды. Бастығы площадкаға амма ол ойыннекі әр 12-14-кі 18 мемердақ әдер олара Күстауық сұлыры дайгропқа қырдырды. Манна Усть-Алдан Якутская ойнуытығыр әме бәт қытығылақ кеші болы тұрар. Ақсан сүйілбе 19-қа 100 партия Оқсай ақсан 2 ұлға Якутскай 2 партияны ұлбыта. Олда олар Усть-Алдан 100 партияға тұрынан келсе әйдер. Ақсаны сүйілбе аңырдылар. Усть-Алдан ойны тұғыры бүтәйікке сүйілбе бейд сүйілбеға инеке тағаста Якутскай көрат сынялаңылла сүйілбе бір ақсанға. Мандықтан командаларға 100 партия хүрді құрылақ олачы. Манна кім әтергілі бұл 100 партияға кім ұяна қатаны білдәчі. Көйен ехер команда кәдерен берен сөп, көттірен ехер команда манна юлурун көдірін ақсана қайтақ бары олардан сөп. Усть-Алдандар сүйілбе аңырдылар. Константин Смирнов подачанан очколла, өсте түгіл подачалыр. Усть-Алдан сүйілбе аңырды ақсаны 100 партияға. Якутскай көрат подачаны ойнет açığı Күрдәк табығастақтық жерден Егор Гулухарев диагональнайын Петр Андрееві олықты блоғы оқтарды. Күрдәк очы ойнеті болды. Усть-Алдан Қорыдата оны күшті ауқсуынан ақсаны шүлбе бейді оңырда. Алексей Готовцев Подачаға дағыста, подачаға заменаттан таққан. Якутскай көрат подачаны федді қылан Тунфалины оқсуға тағаран ақсаны хүлбекке өкке орды. Яванда подача үкей бұлына да Якутскай подачата табылына онда бәлері ақсаны хүлбе өкке ордылар. Усть-Алдан
İki sinyalanınla Şülbü saksağına turan iki sinyalanınla. Basıkı bulaşakka aksan 11-10 ağızka kağıtta padaşalır. Amma nikiye. Ammalar bu 8 kilometre kadar onlara bir Dayıgraf'a aksan şkolla. Так, bu üç bolşaka Uсть-Алдандар üç partiyanı Şülbü saksanğa oldular. Onun Opşay aksan 1-2'ye Bolla Yakutskay İnnikiher Olan bitim kurduk üç partiye hüddak Kaham bağırı tıgahındak bolar Manna köyün her kamanda Kadayın benden ağını katraşçı bırastığın mat Onu bu Uсть-Алдандар emek ödüdüler Üç bolşaka ondan basıkı bolşaka Amma emi iki dulgu kattaran yehen bu üç partiyaga Übdak üstaktik oynanlar Erillaktik iniki heller Şülbü 14'ke amma niki her Ama yok hem bu bir iki plaşaskını köyün toluru köyün köndürü kökü soğuk İnne gıdamıt bir tolbutdan tökallarından sırdata hatıyak put baştaki plaşaskını Ammalar aksanı Şülbü ki 14 oldular. Ya terdüz partiye manna ya Kamandalar ya tümüllülerin köndürü yoksa aktar. Üç partiye kötürme kamanda Yoksa kamandata barata itağaştırın tuğratan Salku Köyüge yolu vakta, ondan Uсть-Алдан kamandata üç partiyaga tümüllen oynaya bıttırın üstü közdörenler oynunu kuyudu yok taktır. Bu mantan közdörenden Uсть-Алданlar üç partiyaga zamiyanaların Köptahtı oldular. Oyunu kamıtını vuruttular. Onun aksanı Aksanı 1-2'ye oranlar Kırgız partiyana emeğe sağlatılar. Bir dulga. Sağlığı sürüyor, bunu sağlığı vuruyor.
Yakutskayda Raksanı Tadis partiya 3 bilgi oldular. Konstantin Sınırlı Oçko galla Naksan 2-3 valla Ulusal Üçüncü kömüş kendiler dağını Onda atakalatlar dağını Onun aksanı 3-3 oldular. Ödümü şeydirap Oksutulan Oçko Allah, 2-3 oldular. Bastaki plощадкаға Tattalar ammaları kırdılar. Aksan hübbe tökke. Oldu onlar ammalar partiyada teyahat ettiler. Hübbe oğrunlar aksan. 2-1'ge hatta Koçay tümükke 2-1'ge nikiyer. Oldu onlar ammaları hukundular. Trenerlere hüddak söptak söbeleri bettilen komandını hukunlaran 100 partiyaga beke oynadılar. Son 100 başa bitiyor aksan 5-5'ke komandalar elbi bitin kurduk eriseller. Василий Томпали да игрока Hilde o şeydi yoksan bir blok olabilmede komandatör açık olla altta bir eski orada. Aksan birinden etten alt-altağa Usaldan padaşılır. Yakutskoy koratlar padaşını ve çapçakiti olanlar diagonalına Petr Andreyev Oksun komandatörü Settal orada. Usaldan liberta Stepan Predevnika bolla ol günden baran büteheger Yakutskoy kıyılaq tağısta ona ağız altağın orada sana. Usaldan padaşılır sette ağızka. Usaldan Raksanı teknetiler ağız ağızka oldular.
Aksan 9 Ağustos bolla. Yakutskay padaşın, Uсть-Алдан padaşından üskolla. Fali iki blogu hüddaküşüydük ergeten komandasın aksanı cengniyata 9 usta olurdu. İkiz biri tavallavata onun aksan 19'ga oldu. Yakutskaylar Üsta okşundan aksanı 10-11'ge oldular. Aksan tengneste 11-11'ge 4 partiya. Yakutskay Uсть-Алдан. Ondan başlığı bulaşakka Emi oyunu tenge bara durar biz partiyaga Götüşka Aksan tötkö valla Emi tengleştiler. İki bulaşaka kendilerince ten kişiler bozdurarlar. 12-12'ye Yakutskay Uсть-Алдан. 13-12'ye valla. Uсть-Алдан bir üskondan çorbaydı. Tengleştiler. 13-13'ke. Uсть-Алдан Centralde Bolokiyus'a 12 sürede Grigori Timofeyev Üçe atakanı orada onun aksanı 12-13'te orada Yakutskaylar sıçtılar 15-13 Uсть-Алдан saldı padaşalı Baştaki bulaşaka meten oyunu 6-6'ga Tatta amma Anatoly Tatayev Küçük'te oksutundan 2 kilometre Küçük'te oksutundan aksanı 12-15'te orada onda beyte padaşağı vardı. Волейбол Кубок Федерацияның Кубог'a 15 yıldan ıtıllar deydi bu manna baştaki Küraktehige Lenskay komandata baştan turar. Koçalarga
Ленская команда Алмаз Ленц Россия лигасы ойнауыз команда ойнаушылары баллар ете. Ол күрдік спорт мастардара первый рядақ күштақ ойнаушылар 1912 жыллақа Россия кубогын Сибирь, оны Дальний Восток зонасын көйілақтыра ойнауыттыра. Оны хүрді өше ойыны көтерінлер сақа волейболистарға өтіше қолуын көтердіктіра. Ақсамыт оны әтті 16 болна. Якутскай bir өскөннен чарбайда. Onu Uсть-Алдандар тәңнәтілер, 17-тен ойттан ордылар. Onu da üstü tыңағаннан ер, 400 партия. Бастығы площадка ақсан әметтен, тәң-тәңге ағыс-ағысқа. Командалар тәң бәлім нәқтірін көдділер. Якутскай он ағыс өсетті подачалыр. Якутскайдар 19 өсетті ақсаны оғадылар. Olan Uсть-Алдандар бастығы хынялаңдарын олылар. Tattalar eme 10 aksanı 10 ağızka oranlar ammalar eme bastaki hınyalanların olurlar. Bu iki plaşaka oynuyorlar. Hatta oyunu hamuta tenge varar. Teng senaryo gibi kurduk. Ol kurduk komandalar. Oçkoların arasındaki dağını teng partiyaların aksanı da teng sinyalan ılımları dağını teng kurduk. Alan kırak tehibet tığağında bolara haddara bilinde bastaki oynuyorlar bu tıttan bu manlık elbibitin kurduk erişiler köyündüler. Alan voleybolу hünerçiler, sporda taptaşçılar, büyük raktihiler bütün bu YouTube kanalından gelengit görün. Kolbalangut görün. Bu raktihiler bit manlık YouTube kanalga 4 gün köşecekleri, onu tahanan bütehik 400 günde Üç onda bastaki meseleleri bu cahar oynuyorları Önbuka televizyonundan Maman kanalga götürüyor. Maman kanalga 5. gün üç meseleleri bu cahı 4 yaştan onda bastaki meseleleri bu cahı 7 yaştan bu götürüyor. Onun oyuncuları keten görün. Komandalar bu bilimlerin kalbit tahımların körüngüt sınalan oyunu hergen yen ıngıramız. Aksan sülbe 400 partiya. Usaldan panaşalır. Usaldan 2 tane blok duradı da 3 tane blok duraran komandatör sülbe 1, komandatın sülbe 1, sülbe orada. Yakutskay korat komandada
Eme sınjalağılla şübbe bir aksağa Yakutska treneri Piştirikop sınjalağılla. Bastaki plaşatkağa eme oynuyordak eme tenge bara durar ammalar padaşalatlar Onunla aksanı 13-13'e ordular. Ya 40 tane komandalar turunan oynuyorlar. Bu kırıkta hevcer reytini bege oynuyorlar bu türde kırıkta hevcer bir de ağayak bolanlar bu yıl sahası tutuldu Respublika Çempionatın tümügünden tahar bıpıt ol tümügünden bu oynuyor komandalardan Yakutska komandata bastaki ligaga 100 mesten bıta Anatoly Tatayev onunla oynataçı Yegor Glukharyev Marita diyen Albahı tuttanlar Tatayev olukta buluğu hoqta kalağısta. Onun aksanı şülbe 1, şülbe 2 oldu. Onda biteğer Yakutska'da aksanı tegnayetler şülbe 2'ye. Şülbe 2. Ulus'aldan oksutu var, sığhana oran aksan, şülbe kiye Yakutska oldu. Össe tügül aksan sığıstılar, onunla Yakutska'ydılar, şülbe kiye aksan ordular. Bastaki plaşakağa amma 2-3 konudan 2 her 17'te 15'ke. Ve voleybolu taptaçılar onunla Voleybol Federasya'da bu bilgi kırık tehibiten Federasya Kubok'un tarihinin teribet sport Yakutska korat 400 partiyanı şülbe 2'ye kaydı. Onun Koksay aksan 3 bilge bolla. Yakutskay korat bu bastaki oynuga kıyını hıtiste. Nağdalan bir hakayın trenerler izi tutuyorlar. Bilgin plaşakağa taksiyaktıra bu üst plaşakağa üniversitet onu gornay. Ondan bege YouTube kanalından bastaki plaşakağa yok bit. Onda 2 oyunu Çurapçı onunla Olymp voleybolunu kulüp komandaların görüyor bit. Bilgin 400 partiya bastaki plaşakağa bola durur. Oynuyor, tengeheller, tahtalar 17'te 19'ka bilim padaşanırlar 400 partiya.
Манан басакы ойнуну кепсен битеребит, кепсен көддөрөн битеребит. Анныскы 2 ойнуну кетехәрен көсөкәдләр.